Imam veliko zadovoljstvo da vam se obratim u ime svoje stranke, u ime Srpske stranke Zavetnici. Imam jednu obavezu da vam se izvinim, imam jednu obavezu da vas pozdravim od strane predsjednice naše stranke, koja nije bila u mogućnosti da večeras prisustvuje ovdje, jako je to žarko želela. Ona je sada ovdje sa nama i dušom, samo nije telom. Ona je sa nama i ja vas pozdravljam u ime Milice Đurđević-Stamenkovski. Znate koliko ona poštuje sve građane Srbije, za nju ne postoji neko ko je manje vredan, ne postoji neko ko je iz Vranja, a da nije poštovan kao da je iz Zrenjanina, ne postoji jedno mesto, jedno selo koje ona nije obišla. Mi smo odlučili kao stranka da se pridružimo državotvornoj opoziciji, bolje rečeno državobraniteljskoj opoziciji. Udružili smo se sa strankama sa kojima delimo iste vrednosti ili slične vrednosti, imamo mi svoje razlike, ali to su nijanse. U trenutku kada postoji rizik za državu, morate se udružiti, zaboraviti na svoje razlike i mi smo napravili jednu kuću od 4 stuba. Jedan stub je Nova demokratska stranka Srbije, Dveri, POKS, Srpska stranka Zavetnici, pridružit će nam se i druge patriotske snage, pridružit će nam se i intelektualci koji shvataju ozbiljnost ovog trenutka, jer sutra, 27. februara, je trenutak istine. Trenutak istine za Srbiju, jer ponuda koja nam se nudi u Briselu je ponuda potomaka onih koji su 1912. godine na srpskoj teritoriji izmislili albansku naciju, napravili albansku državu. Potomci su onih koji su 1914. godine postavili ultimatum pred Srbiju koji ne bi prihvatila nijedna država. Potomci su onih koji su nas 1941. godine napali, bombardovali Beograd, uništavali Srbiju, streljali jednog za 100. Oni koji su nas bombardovali 1994. 2095. i na kraju 1999. godine. I mi smo sa takvim ljudima odlučni da nemamo ništa. Rešili smo da nećemo da prihvatimo takav ultimatum, jer takav ultimatum vodi u stvaranje velike Albanije. Oni koji su pravili Albaniju sada hoće da naprave veliku Albaniju. Mi moramo da odlučno ustanemo i kažemo ne. Nismo mi slučajno došli do ovoga. Briselski sporazum je potpisan 2013. godine. Mi nismo trebali da potpišemo takav sporazum. Mi smo dozvolili sebi da uđemo u jedan proces, ali je veliki vođa, zato što je hteo da bude, da stvori kult ličnosti od sebe, mislim na predsjednika Republike, deo po deo naših atributa državnih Srbije predavao takozvanoj lažnoj državi Kosovo, dajući pravosuđe, dajući policiju, dajući bezbednosne strukture, prepuštajući sve atribute države. Sada dolazimo do završnog čina i do onoga da ćemo sutra morati, dovedeni smo u ćorsokak, da on to mora da potpiše. Zato mi kao državotvorna opozicija kažemo ne potpisivanju sporazuma, odlučno kažemo živela Srbija i kažemo do godine u Prizrenu. Živela Srbija!